Pozdrav youtuberi, danas ću vam pokazati kako da skinete i instalirate Fraps. Uđete ovaj link u deskripciji i otvorit će vam se ovako. I kliknete na ovdje download. Kad ste tu kliknuli, kliknite ovdje download Fraps i počet će vam se skida jedan setup. I kad vam se skinuo, otvorite taj setup i otvorit će vam se ovako. Idete I agree i odaberite gdje ćete da instalirate Fraps. Evo ja ću tu. Idete next. Install. Samo sačekate, idete ovo close kad se završilo i imate ovako, dobit ćete ovako, uđite tu i evo, i sad ste instalirali Fraps i to je to.